Dia daralem ya bulan ya Disyembre, maliwaway Christmas lights tan parol nilabi-labi. Ang balingit ya angob na pandemet kusina na niluto nina. Masamsamit ya talaga. Say Pasko Ed Pangasinan kay bay pamilya. Aga na kumpara lalo lanu sikat tayo lay kumpleto la. Sempet kaladabong paulyan mo magano'y trabaho. Mangay putosan bibing kahit dalan man lukas ya alaktan man inuman. Kay bay kakapinsan say Pasko Ed Pangasinan maliketan magayaga lalo lalo kay bay pamilya. Lukasan mo lay tay video ke umpisaan lay programa kay bay at atengta nagagiyawat mo lay regalo babilay na internet diyo sama. Say Pasko Ed Pangasinan, say Pasko Ed Pangasinan, say Pasko Ed Pangasinan magaybay para lalo kaybay pamilya. Lukasan mo lay tay video ke umpisaan lay programa kaybay at atengta nagahiyawat mo lay regalo babilay na internet diyo sama. Say Pasko Ed Pangasinan kaybay pamilya. Aga na kumpara lalo lano sikat tayo lay kumpleto la. Sempet kaladabong paulyan mo magano'y trabaho. Ay sempet la. Neng moray ugugaw manilekan manuselan. Malukas ya alaktan man inuman. Kaybay tropa angat kabwasan. Say Pasko Ed Pangasinan maliketan magayaga lalo kaybay pamilya. Dia daralem ya bulan ya Disyembre, maliwaway Christmas lights tan parol nilabi-labi. Ang balingit ya angob na pandemet kusina na niluto nena ma. Masamsamit ya talaga. Sempet kaladabong paulyan mo magano'y trabaho. Mangay putosan bibing kahit dalan malukas ya alaktan man inuman. Kaybay kakapinsan say Pasko Ed Pangasinan maliketan magayaga